Ćao, ja sam Adriana, treniram u klubu Futsrabija Dortmund. Ovaj seminar mi se jako dopao zato što smo puno naučili ova 3 dana. Pogotovo mi se svidjela komunikacija sa drugima za ovo kratko vrijeme, kako smo ih brzo upoznali tako. Za budućnost smo naučili da sebi stavimo cilj ispred očiju i da, jako mi se sviđalo. Hi, ich bin Daniela, ich tanze in Futsrabija Dortmund schon seit 6 Jahren. Ich trainiere mit meiner Freundin Helena, zurzeit die kleine Gruppe. Was mir heute sehr gefallen hat, ist, wie wir miteinander gearbeitet haben, dass wir gesehen haben, dass wir als Gruppe, wo wir uns eigentlich gar nicht kennen, dass wir so gut miteinander arbeiten können. Und ich habe sehr viel gelernt, wie wir die kleinen Kinder trainieren müssen, wie wir mit denen umgehen müssen, und es hat mir einfach alles gefallen. Ćao, ja sam Milan, ja sam iz Berlina. Što sam naučio na seminaru danas je finale od Timoka, što mi se baš dobro sviđa, a što mi se najviše sviđa na seminaru je druženje između nas sviju. Ćao, ja sam Tamara Grujić iz društva Kut Kola Esen. Igram 4 godina, vodim srednji ansambl, to je od 9 do 16 godina. Danas sam naučila mnogo stvari što ja mogu da koristim u svoj rad, kako da planiram, kako da izvedim probu, i najviše mi se dopalo društva, kako smo komunikaciju stvorili i ne znam, sve mi se dopalo, i igra, i oduševljena sam. Hallo, ich bin die Larissa, ich trainiere Futsrabija Dortmund, ich tanze schon seit 13 Jahren. Heute habe ich viel gelernt, obwohl ich schon so lange tanze, habe ich echt viel gelernt. Zum Beispiel, dass Tanzen einfach mehr als Tanzen ist.